Kambe singayini ngaphandle kwabomama? Siqhubeka ngogwalo lwethu oluthi umama liqhawekazi. Namhlanje ke sikusahluko 3, isahluko 3B lulotshwa nguPhathisani wakwaDube, yena lo okhulumayo. Umama liqhawekazi, isahluko 3. Athi nxa engena endlini uMathuthu ayivela ezitolo azwe umkhosi ohlatshwa kabuhlungu uNakasibongiseni, abuze esemangele athi, "Hawu, sekutheni sithandwa? Ngubani osebhubhile?" "Mathuthu, udadewenu ungibiza ngenja aphinde athethisa abazali bami ngenhlamba ezizilayo. Okubuhlungu kakhulu yikuthi ungibize ngomntaka Sathane." "Udadewethu uphi Mancube? Angisakuzwa kuhle. Ngubani olemvumo yokukhethela inhliziyo yami? Uthole kuhle. Kungcono ukuthi ngiye ngakithi lo mntanami, angeke ngikwazi ukuhlela inhlamba ezivela kubafowenu imihla lamalanga. Angizange ngikuqomise mina Mathuthu." Atsho esekhuluma la ngezandla uNakasibongiseni, uMathuthu usehle wagcwalelana waba ngumfula othwele izigodo. Aludobhe ngolaka ucingo lwakhe atshayele uTholokuhle, alubambe kuqala uTholokuhle. "Ya wena nzalo kaSathane olempondo, usufunani futhi?" Utsho yena uTholokuhle ecaphukile, ezitshela ukuthi nguNakasibongiseni ngoba baqeda ukuhilizisana. "Tholokuhle, phinda futhi ngizwe uthi nzalo kabani? Uyakwazi ukuthi lo ngunkosikazi wami okhuluma laye ngalolu hlobo? Lalela ke Tholokuhle, kawungilandeli mna wami njalo kawusoze ungithathele izinqumo wena. Nxa uMancube eyisitha sakho, lami ngiyisitha kuwe futhi akujiki. UMancube nguye oselithambo lamathambo ami. Ngakho ngicela lingaphikisani lenhliziyo yami, kungenjalo abuphele ubuhlobo phakathi kwethu. Angithi lawe watsho njalo ngosiwela wakho?" Atsho uMathuthu epholile, ewabeka kuhle amabala akhe ukuze awazwisise, angakhuthi ngitsho lohlamvu lo olulodwa uTholokuhle. "Mathuthu, wakuloyile wena, ngabona kawuzenzi. Ngiyasola ukuthi ibele lakho lelo lendlela likuvale inkophe ngomuthi thize. UMasibanda omtshiya labantwana lamuhla, kusasa uzakondla usutshutshwa okosane. Wena mfowethu uyakhohlwa ukuthi kudala ukhonjwa sekukhangele. Kawuqali ngunondindo wakho lo, futhi angeke ucine ngaye. Kubi ngoba usukhethe ukudela umuzi wakho. Kholisa manje, umdala akadakwa mfanami." "Ungaze ufunge Tholokuhle, kangilandaba mina. uNakasibongiseni ngowami njalo uzangigcina. Nxa lingamthandi, kasikho isidingo sokuthi lingithande lami. Loba ngingafa lingalugxobi lapha. Izihlobo zami sokuyibo abakoNcube. Lina lilomhawu ngoba kalifuni ukungibona ngijabule. Nxa hambani liyofa loMasibanda wenu lo." Athi ngokunxapha aluvale ucingo lwakhe uMathuthu, umfula wakhe lokhe ungakakhawuli ukuthela, amgone uNakasibongiseni abesesithi, "Sengibonile ukuthi uyangithanda sibili Mathuthu wami. Ngiyabonga baba, ngempela akukho okungasehlukanisa emhlabeni. Emhlabeni lapha kayikho indoda efana lawe. Yikho ngizakuphatha kuhle. Ncwa Mathuthu, asihambe ekamelweni lethu umama engakalethi umfana wethu." Atsho lawo uNakasibongiseni, evele esemdonsa ngesandla uMathuthu, alandele laye selwehlile ulaka akade elalo. Umeli wami usephuzile lamaphepha esehlukaniso sami loMasibanda. Sengifuna amabizo ethu alotshwe ndawonye encwadini yomtshado. Uyingilosi kimi futhi akula wesifazana omuhle njengawe. Kutsho uMathuthu sebezicambalele phezu kombheda, sebezithandele ngamalenjana okwembatha njalo bebukana emehlweni. Khonokho nje kuqoqodwe endlini. Avuke agqoke uMathuthu abesesiyavula. Kungene uSiyabonga, athi nxa engahlala phansi bamlungisele itiye. uSiyabonga asuse athi, "Mathuthu, ngiyaluzwa udaba lwakho ndoda, kodwa wephule umthetho. Bekumele uqale wehlukane loMasibanda ungakathathi omunye umfazi.
engifuna ukuba kwazi ukuthi uqinisekile na ngalesi sinqumo osithathayo. Siyabonga. Ngitsho njalo mfana wami. Uyabona lawe lapha ukuthi ngithethe umfazi. UMaSibanda ngamthatha ngoba ngingacabanganga. Alubana ngangibone uMaNcube kuqala, ngangingeke ngimthathe umfazi onukayo. Uzi. Kodwa uyakwazi yini Mathuthu ukuthi kayilahlwa ingubo yendala ngokuthenga entsha. Funa ibe lusizo kuwe kusasa. Ezintsha lezi zilemfudumalo yesikhatshana. Buza mina mfowethu. Kodwa nxa ususithethe isinqumo, akukho engingakwenza njengomeli wakho. Kumele ngikumele kuphela. Atsho uSiyabonga qede bahleke bubili babo amqhubele amaphepha esehlukaniswa awaxakaxe uMathuthu. uSiyabonga amazi ukuthi lingakatshoni lamuhla amaphepha lawa uzabe esewafikisile kuMaSibanda. Avalelise athi uzamtshayela ucingo ntambama. Mancube, osungowami ingunaphakade. Iphupho lami lokukwenza unkosikazi selizafezeka. Ngifuna sakhe isithabathaba somuzi esifana lesikamongameli welizwe. Yebo Mathuthu, licebo elihle kakhulu lelo. Ubaba uthe uzasipha ingxenye yensimu yakhe eMfelabuso sakhele khona. Awuzwe ke? Ngingathaba kakhulu, kodwa sizaqala sakha lapha koBulawayo indlu ethi thina. Ngemva kwalokho sesingaya kwakha ekhaya. Kulungile baba, mina ngithobela konke okutshoyo. Ngifisa ungise esikolo, yikho sizakwazi ukusizana sonke imali senze izinto zethu singakafi. Angifuni ukuthi uSibongiseni asale ehlupheka sesingasekho. Yazi Mancube, ngikuthandela ingqondo nozithelo. Awufani ngitsho loMaSibanda, ulamaphupho empilo. Kuncuma uMathuthu esedonse uNakaSibongiseni wamhlalisa phezu kwakhe, bathandelana okwenyoka ezilwayo. Mathuthu, yazi uyangizonda uze ungifanise lo muntu onjengoMaSibanda pho. Loba sekuthiwa ukusela abantu emhlabeni sokusele mina laye. Ungalingi ungiqathanise laye. Awukaze ungizwe nginuka mina. Utsho uNakaSibongiseni esehwaqile axolise uMathuthu, bahleke batshayane izandla. Sebakwenza imvamisa ukuthandana ngegama likaMaSibanda. Usungaze ucabange ukuthi akuthandaneki ngaphandle kokukhuluma ngaye. Kusendandula uMaSibanda uhlezi emqulwini uhulula umumbu wokupheka inkobe zakusihlwa. Kungene uThando amangaliswe ngunina olokhu ehlikihla amehlo khona kungela ngitsho isikhuni esilentuthu emqulwini. Njengomfanyana osefunda ugwalo lwesibili emfundweni ephezulu, usenanzele izinto eziningi lapha ekhaya futhi uyabona ukuthi kukhona ungahambi kuhle ngonina. Akhulume athi, "Mama, ukhalelani? Uyazi lokho ubuye edolobheni injabulo yakho incane kakhulu. Bengithi uzabuya lo baba. Ukuchayile yini?" Mfana wami, usukhulile, hlala phansi ngikutshele iqiniso. Kunzima uyihlo ungalile ngoba uselomfazi omutsha edolobheni kanye lomntwana. Bangixotshe njengenja koBulawayo. Ngiyaxolisa ukukutshela lolu daba, alulingani lawe ngitsho kodwa sekufanele ube lwayo. Hawu, ubaba ukwalile. Uthi uzaphila ngani njalo thina uzasisa ngaphi? Ayihlanyele imibuzo uThando edidekile. Nami ngombuzo engizibuza wona lowo mntanami, kodwa ungakhathazeki. Wena khangela izifundo zakho, okuningi ukuchiyele mina njengomuntu omdala. Ngizakwenza amacebo okulondla. Atsho lawo ephulula indodana yakhe ikhanda uMaSibanda ayizwele usizi ukuthi sekumele yazi izinkinga zabantu abadala esasencane. Asule inyembezi uThando edabukela unina oselahlwe nguyise. Uzwa emzonda kakhulu uyise ngalokho okwenzileyo. Aphume esedanile esiya esikolo. uMaSibanda athi nxa eselungela ukuya esivandeni kungene uMaMathi. "Mfazi, kanti ubuye nesikhiweni? Ngizwe kunuka edolobho, ngahle ngathi kangizedinga izibiliboco." Ahleke uMaSibanda engafuni ukubonisa akuzwayo kuMaMathi abesesithi, "Okwangaphi kaMathi? Ngabe uyakwazi ukuthi impilo yasedolobheni injani? Ngabe kawukhulumi? Kunzima laphana. Izinto sezibiza mfazi."
Suka bo Masibanda, kanti usuncitshana yini? Angithi wena uthethwe ngumkhulu wababalisi, nanko uMathuthu bamkhuphula esikhundleni. Yini enzima kini? Kanti ungaphi yena? Angithi sekulikhefu nje. Abe esethunuke inhliziyo kaMasibanda, engazi uMamathe, zivele zigeleze zodwa ziphahle umbombo inyembezi. Hawu Masibanda, sengikwenzeni? Uxolo nxa ngikhulume kubi, bengingahlosanga ukukuzwisa ubuhlungu, atsho esethithibele uMamathe. Liqiniso sibili Mamathe. Iqiniso liphi Dawu? Angisakuzwa kuhle Ntombi, chaza. Ithi ngaba nkulu ingabe isaxoxeka Mamathe, kunzima ngeqiniso. Umyeni wakho wayechaza khona kanye engikubone ngawami. uMathuthu wami esathembisana phambili kukamfundisi ukuthi asoze sehlukane, sesehlukene. Usebona abangcono kulami njalo ungitshele ngowakhe wathi akasangifuni. Uthe kangithathe umuzi lawo kasawufuni ngoba kangeke esabuya ekhaya. Ubuhlungu engibuzwayo angithembi ukuthi ukhona useyake wabuzwa. Ngiyafuthelwa njalo kangilali. Ukudla kungeni nanko inhliziyo imnyama. Hayibo, imhlolo le engizwayo. Umama sibili konje latshada umtshado omhlophe njalo ulesithupha somtshado. Kungani ungabahambisi emthethwandaba? Phela licala elibomvu abalenzayo lelo. Bazabotshwa kumbe bakubhadale imali ezitshisayo. Umyeni wakho akathembekanga. Nxa umuntu engasakuthandi Mamathe, ungaze umhambise kwabomthetho kuyefana. Abasoze bayiguqule inhliziyo yakhe. Aphendule uMasibanda ngokudana akukhulu. Amadoda kawasuthi sibili, angazi badalwa njani abantu laba. Lokubonga abakwazi, kambe umuntu umgcine umuzi konke labantu bakhe, ekucineni akubonge ngobumbulo aphu. Kodwa ngilecebo Masibanda, angazi kumbe uzalamukela yini, kodwa lingasiza kakhulu nxa ungalizama. Utsho uMamathe esekhulumela phansi. Khuluma ngilalele mngane. Vele amacebo okuphila lengane zami yiwo engiwadinga kakhulu. Kulobaba okuthiwa nguMagwaza le eduze laseKhambe ngaphetsheya komfula. Akaboni kulomuntu phansi. Futhi uhle akutshele udaba lwakho ungakalwethuli. Kwala ngitsho amadoda aseGoli asekhohlwe abafazi bawo. Uyabaletha emakhaya. Abasemajele baphuma begijima. Uyasikhipha lesichitho futhi. Angaba lusizo kakhulu kulindaba yakho njalo ngizimisele ngokuphelekezela. Hey. Mamathe, angaze ngiye enyangeni selokhu ngazalwayo. Njengoba usithi ulusizo sizahamba siyezama. uMathuthu akakangiphi isehlukaniso ngakho usengaguquka, ithemba kalilalo. Izinyanga zilusizo kakhulu futhi ziyelapha. Wena kumele uzifundise ukuhamba kuzo. Kumele wazi ukuthi bakhona abangajabuliyo ngomendo wakho. Amabizo ethu agcwele ezimbodleleni. Abantu bakhulekela ukuthi simbozwe ngamafu amnyama. Mina ngiyahamba kubo siyazi, kangihlali phansi. Kubi emhlabeni umuzi uyaphakanyelwa Masibanda. Kulaya uMamathe bacine bevumelene ukuhamba kusebusuku njalo mhla uKhama ezabe esebuyele koBulawayo. kuMasibanda inhliziyo kayikho lapho. Ubengafisi ukubuyisa uMathuthu ngokumsebenzisela imithi, kodwa uzimisele ukuzama ngoba kungeke kubulale umuntu. Ilanga selisebuthambameni. Imithunzi yezihlahla isiphole kamnandi. Zimnandi lezi zikhathi kakhulu emaphandleni ngoba imisebenzi yonke eyenziwa ekuseni iyabe isiphelile. Abantu sebephumula, abantwana besikolo bayabe sebetshayisile. Abafanyana ubathola bedlala ibhola lenyawo, amankazana lawo edlala umatshayana. Kumajaha lezintombi yiso isikhathi sokunqothelana enkunini lasemafusini. uMasibanda imphathi lezi buhlungu lintambama. Usekhona osiyabonga lamaphepha esehlukaniso. Uyakhuluma uthi injalo indaba Masibanda. Utshilo uMathuthu ukuthi wake wakwazisa ngalolu daba, ngakho ufisa ukukukhulula ukuze ungahlali ubophezekile kuye. Uzifunele umendo njengoba laye selomfazi nje. Kube nzima kuMasibanda ukuphendula, athathe usiba axakaxe zisehla inyembezi kuze kudabuke lo siyabonga.
Njengomeli ujwayele ukumela abantu abatshiyeneyo engafaki kakhulu inhliziyo, kodwa ukaMaspanda kuyamthinta sibili, athi esemduduza athi, "Ngiyabonga Mavodlosa, uqine Ntombi. Luvele lunjalo uthando. Kwesinye isikhathi kalulaqiniso. Ongakwenza ukugcina abantu bakho ngoba abasoze bakulahle selokhu bayizihlobo zakho eziqotho." Hey. Athi ngokungatholi impendulo athathe amaphepha akhe qede akhangele kuThando athi, "Thando, usuyindoda mfana. Usubona konke okwenzakalayo. Ugcine kuhle unyoko, ufunde ube lekusasa liqhakazileyo njengami. Lisale kuhle." Kuphonga unqekuza ikhanda ukuThando asale elesithulu uMaspanda, kodwa azame ukuziqinisa ukuze angazwisi abantu bakhe ebuhlungu. Phela abantwana bayazwela bangabona unina edabukile. Kunzima ukaMaspanda, kodwa ke sothini, uthando kalulaqiniso. Siphakathi kogwalo olulotshwa yimi umfokaDube uPhathisani. Sihlale futhi sikhomente. Nxa uthe walulalela waluqeda ukhomente, ulike, uphinde futhi ushare link ngoba yiyo indlela yokungisupporta lami ukuze ngiqhubeke ngilifakela. Ngiyabonga kakhulu. Asihlanganeni kusasa kusahluko 4. Ngiyabonga, mina ngiyalithanda.